Thank you, Deputy SRSG Van der Per, for your briefing and effective stewardship of MONUSCO over the last several months. Murakoze madamu wungirije intumwa yihariye umunyamabanga mukuru Van der Per ku bisobanuro mwatanze no ku buryo mwitwaye neza mu kuyobora MONUSCO mu mezi ashize. Ni muri uru rwego nkaba nshaka kandi kwakira ishyirwaho rya James Wan nk'uhagarariye by'umwihariko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse akaba n'umuyobozi wa MONUSCO. Abanyamuryango b'akanama, mbere na mbere ndashaka gushimangira ko gukemura amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bintu by'ingenzi cyane kuri Perezida Trump na Minisitiri Rubio. Ubuyobozi bwabo bukomeye n'ubwitange buhoraho byafashije akarere kuva mu myaka myinshi y'urugomo n'ububanyi n'amahanga bwagiye bunanirana kugana mu gihe gishya cy'ikizere n'amahirwe. Itangazo rusange ryiswe Washington Accord ryashyizweho umukono ku wa 4 Ukuboza 2025 rikorewe mu kigo cya Donald Trump Institute of Peace ryagaragaje impinduka zikomeye rihuza umutekano n'ubufatanye mu bukungu nk'inkingi zifatanye mu kubaka amahoro. Aya masezerano yashyizeho uburyo bukomeye bwo guhuza ibikorwa by'umutekano hagamijwe gukemura amakosa, gukemura amakimbirane no gukurikirana iterambere. Icy'ingenzi kandi ayo masezerano ya Washington yashyizeho umusingi w'ikorwa ryagutse ryo gushaka amahoro. Twese tuzi ko gukemura amakimbirane akomeye kandi amaze igihe kirekire nk'ari mu burasirazuba bwa Kongo bidashobora gukorwa mu gihe gito, bizasaba kwihangana, gukomeza gushyiramo imbaraga n'ubufatanye bw'impande zirebwa n'ikibazo ubwazo. Abafatanyabikorwa bo muri Afurika ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange. Aya masezerano ashingiye ku bwumvikane bwiza bw'ibihugu byombi n'abayobozi babyo bwo kuva mu guhangana bagana mu nzira y'ibiganiro, ubufatanye n'umutekano urambye. Mu gihe kimwe kandi gahunda ya Doha ikabitanga indi nzira yunganira iyi yibanda ku biganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 hagamijwe gukemura ibitero urugomo byihuse. Turashimira guverinoma ya Katari ku ruhare rwayo rukomeye mu koroshya no guteza imbere ibiganiro bya Doha. Izi mbaraga zishimangirwa n'ubuhuza buri gukorwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, buri buyobozi buyobowe na Perezida Joao Lourenço wa Angola ndetse no ku ruhande rwa Perezida wa Togo mu rwego rwa gahunda ya Nairobi, binyuze mu kuganira n'imiryango ya societe civile, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abakora ibikorwa by'ubutabazi bari ku butaka. Ubuhuza bwa Afurika buzafasha gutuma amahoro arambye agerwaho. Izi gahunda zose ni ingenzi kandi ziruzuzanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugira uruhare rugaragara mu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'izo gahunda ndetse n'iry'icyerekezo cy'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye nimero 2773. Izi mbaraga zatangiye gutanga umusaruro ugaragara, harimo gushyiraho inzira nshya z'ibiganiro no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijweho. Ibi byagezweho bigaragaza ko gukomeza gushyiramo imbaraga no gushyiraho uburyo bukomeye bishobora gutanga ibisubizo bifatika niyo haba mu bihe bigoye. Ariko kandi turacyabona neza imbogamizi zigihari. Tubabajwe cyane nuko u Rwanda ruherutse kongera ubukana bw'iyi ntambara, bikaba binyuranyije n'inshingano zarwo ziteganywa n'amasezerano ya Washington. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo kidasanzwe mu ntangiriro z'uku kwezi cyo gufatira ibihano byihariye ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abajenerali bane bakuru bazo. Tuzakomeza gukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo abazabuza amahoro cyangwa abazatuma habaho kubura amahoro bazabiryozwe. Tukaba twongeye kandi gushimangira ko ingamba z'ubwirinzi zigomba kuvaho ndetse nuko ingabo z'u Rwanda zigomba guhita zivana abasirikare bazo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
turanasaba ko hubahirizwa byuzuye ubusugire bw'igihugu, ubudahangarwa bw'imbibi n'ubwigenge bwa politike bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri icyo gihe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yiyemeje guhagarika burundu umutwe wa FDLR nibura mu bice igenzura. Izi ngamba ni ingenzi mu gukemura impungenge z'umutekano zatumye habaho kutizerana no kudahangana mu karere. Amahoro arambye azanasaba ko guverinoma ya Kongo isubizaho ububasha bwayo bwuzuye mu bice byose bya Kivu. Abaturage ba Kongo bagomba kongera kugira icyizere inzego zabo zemewe n'amategeko zibaho umutekano, ubuyobozi bwiza n'ibikorwa by'ibanze muri utu turere. Tugomba kandi kureba neza imwe mu mpamvu zimaze igihe kinini zitera amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Isahurwa rikabije ry'umutungo kamere w'akarere mu myaka myinshi ishize, imitwe yitwaje intwaro, imiyoboro y'abanyabyaha ndetse n'abafatanyabikorwa b'inyungu z'amahanga bakoresheje nabi umutungo kamere wa Afurika y'Uburasirazuba bwa Kongo, binyuze mu bucukuzi butemewe n'amategeko no mu bucuruzi butemewe. Uyu mutungo wagiye ujyanwa mu miyoboro itemewe, ugakungahaza imitwe yitwaje intwaro n'abandi, ugakomeza urugomo kandi ugasenya ubuyobozi bwemewe. Uku gusahura umutungo mu buryo bw'inyungu z'aba rusahurira mu nduru bikaba byarambuye abaturage ba Kongo inyungu ku mutungo wabo bwite, bikanateza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Bikaba byarubatse ubukungu bwihishe bwamaze igihe kirekire cyane. Bityo rero amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo agomba gushyiramo imbaraga zikomeye zo gusenya imiyoboro y'ubucuruzi butemewe, kongera gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano mu rwego rw'umutungo kamere, no kwemeza ko ubutunzi bwinshi bwa Kongo bugirira akamaro abaturage bayo aho gukomeza guteza amakimbirane. Reka kandi nange ubutumwa bwo kwihanganisha bwimbitse ku miryango n'inshuti z'umukozi w'ubutabazi w'Umufaransa wahitanwe n'igitero ndetse n'abandi bose bagizweho ingaruka n'igitero cyabaye ku wa 11 Werurwe i Goma. Turahamagarira impande zose zirebwa n'iki kibazo kwemeza ko abari mu ntambara bose harimo n'abakozi b'ibigo bya gisirikare byigenga bahita bahagarika ibitero bya drone ndetse n'ibitero byibasira ingabo zidafite ubushobozi bwo kwirwanaho cyangwa zisubira inyuma, cyane cyane mu bice bituwe cyane n'abaturage. Mu gihe impande zirebwa n'iki kibazo zikomeje gushyira mu bikorwa ibyumvikanweho, MONUSCO iracyari ingenzi cyane mu gutsinda kw'ibikorwa by'amahoro. Turashima uruhare rwa MONUSCO mu kwezi gushize ifatanyije n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari mu gutegura ubutumwa bwo gusuzuma bundi bushya ibijyanye na Uvira bugamije gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Ubutumwa bwa MONUSCO bwiteguye neza kwagura uruhare rwabwo mu gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge nk'uko byagaragajwe mu ibaruwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yo kuwa 27 Gashyantare. Dushyigikiye byimazeyo uko kwagura buhoro buhoro ubwo butumwa hagamijwe gushyira mu bikorwa agahenge. Ariko kandi inshingano zikomeye zigomba gukorwa n'impande zirebwa n'iki kibazo zo gushyiraho ibisabwa kugira ngo ibi bigerweho, hubahirizwa ibyo ziyemeje n'inshingano zazo. Ibi birimo kubahiriza agahenge kariho kuva ku itariki ya 19 Nyakanga 2025 hashingiye ku itangazo ry'amahame ryasinywe hagati ya M23 na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagenzi banjye, nubwo ibibazo biri imbere ari byinshi, gahunda n'inzira byashyizweho ubu bitanga icyizere gifatika kandi gishobora gushyirwa mu bikorwa kigana ku mahoro arambye. Twiyemeje gukorana n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo iterambere ryagezweho rikomeze ndetse nuko ibyifuzo by'abaturage ba Kongo n'akarere muri rusange bigerwaho. Mu gusoza, ndifuza ko MONUSCO, umuryango mpuzamahanga ndetse n'abaturage b'akarere twafatanya kumenya no gushimira ubwitange bwihariye n'ubuyobozi bwa Perezida Trump mu guhangana n'iki kibazo gikomeye.
White House ikomeje gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi mu guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Dedication and leadership in addressing this critical issue. The White House continues to follow developments with great attention, and the United States will remain a committed partner in advancing peace, security, and prosperity for the DRC, Rwanda, and the entire Great Lakes region.